ata evia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni mbenzi. Karibu sana musiaisia wa Mutongoi TV kilungu niki cha mbenzi Bethesda kebese ilelumita ngwangwa ya kibandi mabeta Peter ni mutuse na ne wa maunda gethini wa kilungu ke cha mbenzi tunenga ebuso ya kwikwatia mwendo waku kana babe na hindi mthejani wa mumbio munaweta wa mwalimu mwethia aweka mrembo ke kwitwa Faith ngona mavikangale kwenu ndweke tumanenge ebuso tuone date yo yethi ata mwalimu nukutopa wa kwikia Faith pin na ke Faith nukulika pin ya mundu mwalimu mwethia. Nitwa mwalimu mwithia kuma mwingi ngaleko chathitha nukite komanza mpenzi ula munyonge nayo ba lakini nemo paitiga kama sitani tawa Faith numite kaunti ya Masako vandu beta akatoloni nyukite ba kibindi nikitawa mbenzi ni sekalano ni kwati ambevi nye nitwa mwalimu mwithia kuma mwingi kuni kaunti ya Kitui naku ira wala nitwa Faith kuma kaunti ya Masako andu beta wa katoloni Uyo ichitwa imwe kana wenda kwetwa Faith ya Faith no yanena andu meria mururu twa Faith ite twithi atwilie o umwe sukari ngoro ndoboneka nona wa mutani na ikioko kweza kwethia ningi wandu mokite onesa katoloni kwa jara katoloni kuyundu sio mwabandi kana mwende no yayi twende no ya mboso yu no mbembe kana ngai mawiete bado sina mba kwiwa ya ana kwa gwiro ne kozo kugwiro kwete ajendu ngete twandengo ina jogo ne kondo kozo atwa kwethia ambe bota masako ni wako mbeba muno ethia kweli kana no bongo okyo mbeba lakini timbinge muno na imbe bozwe kana na yara nanona wilio utawele kwete ningi wo mondo ke mondo ndo manda o mundo ningi ke kalona ke ke diambe po mwalonja kono amanzi bado nyosoko ndo soko atonethia wakwati na mweka nanga nyo mwe mama akadilone mwe nona tete kwende ya densa ethia ona mathina maingi na mboko ekelo mathina tameba kwani kwa kwikara wese ya umeme wa maundu maingi tonya ethia o mundu umeno ena eti bakuve 10 leo kusubia lakini mumanyana ndo etikana inetu tutazumbia 10 aye akirita ifanya umundu musio twende o so kwithia o ni wa etune ndio mwoko mana wendo aye mundu aomeni na tatu kweli na yu mweso bikilia ba ela nevie ni kalona ke ututoteta nyanda kitio mwe atungameli obu ani nakitekala ni osingo limando mundu iya kaino tangai ndongo iza wewe no tangai wena miaka tayana Faith na miaka 23 nyeni na 26 naona kana manza mundu wili atayo ni manda mundu maybe 30 years and above mundu tonya ila responsible mundu financially stable 30 years usuti mundu memuko ama ndo we mundu mweso kuambe waonge even we say that to below 30 years with the antitamela wandu menda nigena mundu amino bike miaka 25 kusonga umuto we ya woma aya tio ndemela ameo tio nye wako ni wara womie we say ando not tofauti but no mundu yona miaka wa 26 27 lakini akili ye sawa lakini angi we ya baby hivyo utasiana kwani manyambie bia mundu umeata yani ndikala na mundu kamba musomo ndo kubifu kama na nesa mundu endele chao wamenele chao kamwelewa mumunenga ebinda tayana ara no ikalona mundu we sana onengo mundu ebindo ya saa ndo kamunengo nini kuinye wanzicho wana nebwa onengo ebinde nini kani yaza kwa hiyo la yo 26 no kwenda nanga ngoto myo itatanda tu wambe usoma nusu mwaka nusu mwaka ngwe kuna nombe bo ubendero kana ninge ukethia mundu angene tubulani tie teka lo yitu esoma kala mundu ndakatumia ao ebula ya kawaida twisi yombe bo nenga likwake kwa kango kako kethia kana ko kako ngethia iba maybe tukakomane ya bandu tukanywa kalio tukanena ndikuona wendo izo kama ngakwa no rigi na ndo ndie nyumba kunya ina na twete mitheliwe aito nyaka kwani koneke bungo itenze ndukweze kwethia ningi weondo ni za kweta tiwa baka teka tiwa za kwethia ningi mondo ni maila na witete lakini
ona mbio kwa manyanga banini yuko tengi kwa pesa ila imetoke huo swania iya wazomi wapi kaba Faith ni viketa university iya na kwa ni mundu akola nje lakini ndo ambia nduzi hata kisomo ndine kwa bandu hata kisomo ndo nduzi hata kisomo imbeza zote vya aja maana chombeza no sia maana nenge yu mundu mendaje tembo responsible ke vya no kweli akebeti ayo mundu na twako manona gune geta katisha chi katisha tika kuona ni kare na mbeza kana mbeza jisi ato teacher tini wewe sia nawe andu tanya vya mena mbeza lakini ningwa meke yao ndo menda kwani manyara kama mundu uzwe na mbeza kama mwana ngali nyo manya mundu uzwe na mbeza mwana mundu na marasta kama nyambeza cheme ba u umanyara kana mbeza chivo mundu Faith ni mundu kwa mana mundu na mbesa ambe kalanga nange kwa mana mundu wesoso vya mundu muka ipo ndo ko ibando na kukeria uo kasoda yu kasoda kathei ko katebia katenda mundu ai uti nange okapoya choma akapoya chao akethia no kutreat ukega yesu no treat it nesa kuwa na ngozo bibandu ba miteli wethia onezu tandatu ndi na maana mi ainenge dota ko ta we yo contract ya migele ni kongwenda ya migele ni tandatu nenge tio yo mengi wajabo manya me tandatu mundu tekala uno konzo bya no ande be rendi kando yongwa kando asaluni ena yisi ndo taifu na ke nyumba kweza ningi no ke nyumba no aibe no weza kweza mundu kucheza kweza ningi mundu uzio ni zao we ndo manya lakini wana utufununu tu na kucheza yule na kwa maana kana ina fununi no necheza namba iko uchunguzi no kakweli no necheza yeye maybe kinando na kweka no ko kilelia yani ndi ambo kwa ne kana no necheza kana chao ni ambaye kala nenge ndo ambaye kesio mundu ndo kweka na ambo kuikesia kali kabando teka na kwa meyo ambo nyama narau story sivela lobo kuona ndo ngulia nenge kwa ni ukula ndio kita ukipya ndi vinde isa nenge wana ukulia imundu ume wana amukulia chao baidi kindo isaiti kila hii nyona na ukula kwa nini sio nano isaiti kila ko tabindo kambeka ni kocho kukikoni ukweza ninge tuleu tuloku ani tundu tota ku ngwa wepo utota kwenda ninge no cha tundu ku tutaneza ayenye ndo mbeto na ita kweka ke London nesa lakini yu kupinja kana kumia story Yesu ayona kwa ndiri ano mbetu wocheza mundu na muanga yembathi muno mutu twekala nyoneza kila geva keso ncheza amangize bakitovyata na kuenda ndo kacheza uprovide ya mundu mukondo bailete okeria mundu mukonda kauma kabaanze muone mundu ngi no yo kuona ndi vezwa onomwe mundu keza kwithe mwani pyu weze kwithe ngoni mbani baithe ona tulato matendo ya kawaida kuyo matendo ya kawaida lakini yusa kweza kwithe wati leto chukwa mwiwe matukwe mabe tukanga wese kuyo kitoka mbele siande tukalande tukaelewa buye sawa wesi no kuelewana ukethia waelesia mundu waku bailiona bailio mwiwa no nesa lakini yuko kawe ana kuitambeza sia usuka ndo ndai na kuitambeza ba Mombai ndo ndai yuko tu tena nya wikena ndi usomete jao mimi nisomete walimu kwa mwalimu mimi ni mwalimu ndio na kona mapenzi ukamtundiza no ndio mwalimu kabisa mwenyenga kwa tino ningi lakini wasa wese mwalimu ona makosa ambo kona na tendo kaide yao ngona tuli kunyumba no ndo ai wembe we kona kwa zati nyoko na ayende sawa kona yuna nge yuno kona hata hiyo siana kwa tio sio ipona wa wamini rendi secondary kana university na mimi 2018 na walikia we ane kana mimi nalikia we ane wako kumelala so medasia baya Folike Academy kwa hiyo ama ndo tokatetene za nondo wena totio zako lakini payo depend ndo tu ambaye kalanya utonyiwe bo uye wakati owana kweza kwetha ninge maundu mwaketenesa kwa hiyo tu ambaye kalani niyo kweza kwetha wanzoma ndo ni yani die namba kusoma no thaili no ne kana we kyari yo mundu anda ya wisa ndo no menda au nenga nenda ya ukethia we ona mundu na emba ni mukau ni wali to munenga nda ya na emba ni wa motoete ukethia ni kana ninya ningo nenga nda ya nyina kwa nazomete engineer lakini ndo amondo amethe ago pesa kwethe ndiko no kwereneza anondo ewa kendo kela mundu ronya kweka na kika motedia no aile ne kukeka onye no sio na mbewe wa wemi mbanda amboka na manyanya na kuketwi anesha taineza on die zoko banza die zodi ne motweke andi zodi ne kwa kachokora konzwe wethe ani bangi toneza kemondo bere na kwethe ne mwemi na kwe mwalimu wese kilazi ninge no kezolea
kila chino kile ana lakini nenge yu isindwisa pandu mundu kwata mbesa yake ndo ambeyo mulauni kila kia pata kia maana no wendo tu na mbesa wise yu mundu kumana mbesa yu kindo cha maana muno indi korwa ne kwitha mwenda impesa muno kuliko wendo ai nenge wendo umute na mbesa muto na wale uwe muto na mbesa muto neba mambo suko wendo yu kwa yu ni wewe ya nyumba kala kindu kana mokere soko ya mose ai ninya ne yebe ana yuna nenge na ne yani no tu bangi bione soko za kwitha ninge to soko ati ani ai ngayesa ko yuwote indu tu ano kati ondo ne banga le kwa lokweti lo ne ba angwe to ile ne ba to kweba kila to kweba kana aye mundume atika yuni waetikela mundu mukana wa mwenda mundume waitonga me bills yonde itakoiba numba mundume kwa tewali teba numba ai mundume ni wali to ndo saluni ngasukwa kadambwa mbwa ndoka gel ngaiwa yani ningi ko re so go muno kenda kanangenza haye nenge mundume ndaila chake nyeyo namba yeliyo na kanisa ona mundu nge baanza ukombea bailio ndio tekela owe ai bune kana lakini ngwe komba joke mundu na isa kujekethia cha ya mau bezi isa gui jekethia ne cha ya mau mesa yuto ni ko mundu amwe otakuwale wisa ingito ni uwole ingi mesa ya mundu makasi mbwazi osaki osia mabuko akeko mundu ala make lakini la iwe ya musala wako maybe ndu na yone sa nengito nu nyosia kwa otuke ko undu nasio ni wenda meja mailiata kwa kwangeleka nyu tweke mwe wenda meja mailiata tabu nyumba ukeza kwa ningi na uko na ondo bailie ukeza kwa ni ka extension kaebo chanje twetu mewa socket ni wenda tumeja tu iliata nene nda maisha masio ondo we mwene ni soma manda maisha masio ntameba maisha mai kala nyumba yani o nyumba ya ile toke ya mundu aithika nyumba uno kwa na yenyewe baani kwa mundu we bangete alama ijawe za kwenda ningine tamaa kwenda kukathia aje timo kathia yani ntisia na no kumbelewa kwa mbele zingine wakangwelewa wese nyumba na yenda yona ka TV ikenda yona ka ufa yona ka carpet ukenda wakasomba uliketo nikasomba kana ke tiati o nyumba uliko ukenda aje confused ai wana ke uzo ndebe nimo ka ubangira za ka nyingi zo ka nyingirwa za iriana tukwachua manza mingi you tayo no yone we ane yuko na mbodi design we design we anenge ngayekala nomba wiro joka to manze moto ko nyumba ndoko minda manda waila kusiana siete wapo no ai batena siana ile bemo ndo dalambia tu bemo ndo dalambia nenge no iri ndio ndo makwara ndo kwako ikinyanga madanga yo atana ningi mundu manda alio kotia we ano suo mwa kaza olote mukwara no muno kana olo kwithukeka muno etwe ano makwithukeka akoko bu oti ndo aduta tutangire nyumba kana mwana ta ini maybe mwana nala ne off no noke ngataga nomba ngabo nguranga keve ayuko seo lakini wayu la ne we yani kwa chana ati ana banga wakadawe wabu kana no kasomba no tuita no ndaka nenge we boko mo we wa nini andiko no gunda lo le ko gunda kweza ningi to story tutokira na moyo kukunda no ngukunda mbola Đấy, nếu cô đi hay nuôi với bắt đầu sere sere đi bắt ta sio ona wanje dia ni lu na ka ngai ambo beru dia na chanje on dia ni lu nei wanda sere ko za cha ndo taendi eta saa tu nta sande Saturday ilo to nyu evo tu ilo to nyu evo nengi wa chuma tu na ko ikanisa ko e bara na ko dai kanisa ni ba ni nda kanisa ya Cathedral Machakos Catholic yangai ako nenda kanisa ni AIC yo mundu ra AIC alita kwanza ni mmoja ni mwa AIC onda to Kristo nengi na yo loko mangale kana ngai no umwe ngai ya mwana ikela bandu ndona wendo zo kama ngoma kwa AIC ngoka kwa Catholic nengi wa kama okethia no uke ko be bandu bete na kujo kama okethia ko to kabongoka na kwenda mondo mo balance yaneza iya na kumozi nemo banda sendo za muremba nemo sieto banda mbe mambo so manga pasi sino binge mono ninge zetu ama bakando mapakado meoko gendo ke mwanda ne go weta na kugiro to banda sendo minge moto mo to amu uswabi kako osunda wimanyi yuko no zo kwa kangale kwezo kaza kwenda ningi no wana monzo ala mengale kwezo na maondo atu ndo tonge tweto ama vera ine mesi
no tunge twita wanza nao tutio to matunda otwake wendo twithia tuthuku twithwa mundu tukanesa kuko nyina kwithia to matunda na wandavya mbembe ni wandavya tindu twingi ona ndona ndavya mazungwa kana maithako maembe meoko masungwa withia no kwa unini we kabisa azemuzi wena mama pole onda kokulyu asaine na mono ndine gwa mama wambe weto baby koto ne kwenda we say baby asaime hapo kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli nimbenzi na ni no kulia asiya magwi wezino yoro nyonda bia mondo ngezonda bia mera makali ondo ningi riati makali ne manyono ngapi kangale kwa sueda ni makali ni manzonze ya bera beliara asaima kamera me akali asai strict ondo anawasisia kuvikapuma mbikete ni mandete na say me da me straightforward mayenda mundu kwenda around the corners kwani niwa muku anonya kana kamwe ne nyoka bai mundu ai ko ngabi nyo bau no ka binewa lakini beondo cho yoka nderecha ningi iwe ningi bagere abaito wi tiwa ile kuonderecha we koyu mundu wanekala kwa ilo kuno akatulwa ngingo aya nenge ndo kuno nenge mundu teko kaye dasie uyu kuna ngingo ata nenge ntutoka okaria dasie ata mundu na nione ndiye wo manyi ngaino orevya anaona ata aino kutethesia ano mando mundu ngia utethesia sa yongo kulia ngaya ke zote tukatume ndo uranya kwa natwe ya twana tatwana tutatu tu sawa tutatu korote soja to betru la kamwe tukama ka tokaja twele tutwela ka beze kamwe nengi buba yo sawa toma na twele na kede tukamwe mbona to bikato tona kamwe niki no tonyo wepo wako twea Ota ni wewe ikala we ambo tukoma ya hamondani oya wa mondani oya na kuobodia kwetha kutena mbua hii kibu masabasi onidi ya maliwasi ko yo zwa mondani oya na kuobodia ningi naona mbeza owe na mbeza lakini ibinda ya mbua iwa to nasa we na mbeza yuta yuko meta uwe ala ne ko moi ule yuko kanisa tana kina kwena kego aiye kugwito kiri yako ni nzita kedima kiri ana godro utikezo atle lakini mwao to ni mundu wa mondani na mundu wa sindikali paumwa sebe toka itatu uwa sindikali ndakatete cha uwa mondani ningi na no metekela no ai no metekela na lakini nyi ko netekela nyombi ni ata ne mundu muka mundu umenda ito sa responsibilities yake cha kwea sia kwea ningi na kwene ngwea kobeka moneza yuko na beka monene zo kwa kakae mai ninyi ngwene ne ngwaja twere atona tungazobya gendo gima aba utita ndona ke lase ke likana au ke lase titakelikana ke wanda ototatu kana twele lakini hata kwa kakambe ngai ata ije pa kakeli weke da guru amanyondo baile mecho na ibindi rone kwa amalo loye you maybe you kamanda we unge we na mbesa kana we amo ndani uno you amo ndani na kwa hii ona ball na ide lake u kukao ke dia ni kwa to kama leo no mavamia wano sindo ta inyo sindo ta isu ke dia mala u mai no kanesa you maybe you are kwa engineer una manda kwa tanesa au batite na wambe ni manda we mbesa sawa wa engineer we mbesa ni ungu iba we mbesa teko zwa engineer ayu nenge na kada useme engineer yuko be unge yindo nyo kwatha niki naona ngati ukuje wa hotel ine kana ndoko na ntonya we sema hotel maingi na lamedha maenda professional ukethia yuketha ni hotel ni we sundu kendo some unengane ma certificate kina yuketha we ndo some engineer nenge ndo yo mando we engineering uyo engineering we mo yuketha we mbesa no we mo kweza kwa we mo uyo no yote ndao manda we mo ndo na manzi waza kweza naona naende yako manzo hii ngo kwa manza pandipendi ya wa manda ata kwani kwa manza we ano manda wa na we ani wenda connection kona inacho wena so wewe ndo ina connection yunenge ko hiso kwa to we au ibinda india inacho wewe winacho wakaweza kweza ningi no ambange dia nenge ngai wa pando we na connection nenge tio ko tabia okay bana ile nyine kala matukwa zwa ndia sa hivi ndukona toko kwa kala muno wa iwe inga ukula we wa connect ya wanoyi azu manzo meraja azu to azo mamo
wanamwamwe ula wakufanikiwa na umwe ange makimeroge mu mapokoma bangaisa kote mwa kwa ti wa so mi no ya tita wa kwa chekendo ndo enda internship naka kwa sawe maybe wa so mi no ya tita kwa chekendo wa ya mwalimu nda kuya andu kwa tia mondo asoma twa internship wa internship ni we kwa tawe yako aiye na kwa raja ni kuona kagile wakabwa kulewa kwa tia into sanga undu mbea you know that no asoma engineering na kwa sawe wa enda internship tota kwa tawe no kweza undu ukwika mondo maku undu wale watabiwa mwalimu waku hoyu ando kwa matera mengi ando ni mengi ndo we wivo aye mawe ya meko we ukitombea wendo wako acha kendo kilasine kana you maybe umbe ngakwete mabalo ambo mona you maybe wete mabalo ani ona kondo mbege yake langu arabia kwambia kwa leo mbege yetu bana no ndi tuambe nenge you do imbea wasome yana ndo akwata we ya usuko ndo highlight kowe yu wagombe wa walimu kowe wakitiwa connectiwa nyenja asomie na internship unaenda internship we kama ndo mako aima sio na likawe yana na ika kwa ndiye kwa baadhi ya moto kwa no muzeo uyo kwa kowe wajane ko balo kwa balo kire wajanda kwa rata kile na kwando na yamini ndenda ine kwa sawe kwando yamini rara sikando kezo ndebe kendo kendele mi ndane yamini ete mono ja ine kwa sawe kwa ile hapo hata mondo ni azu engi mondo ndeka ondo wake yamini ete kwa hiyo kada wa kwa tsia ya engineering ne we ati to kwe yamini ne sai we ona ne bota we ona tita ne bota you kada wa ile we nenge we sao mania we sao kwa ti we aba we zingo no kele nda nye no nie we man ndo koma we zungu no kwa kweza kweza ni u eta no mabandu ne kitwe nendo kuthukoma kendo kala kombe kaneza yu nguke wake we imiu woni wa ombe kaneza kweza kweza no mabuna ngoni tekete no ngoni wete moyo we usiwa kuno tulu usiwa kuno tulu nike na ndine so kwenko mianza aye no tulu ndukwata we usobe tu no abangai no akweka nuka akwekata mundu maete yamini kakwata we musio akathukuma we uzuko na yoto nyedia family nye yunge waya ngasi mundani sindi kwenda isindi ngodile waya mundani ndienda ni ino nona no tangamba kutembeza ngale kwezu ambe kuona nondo oyo ndiko nombe kia we wono kamondo tu nyani enda mundu na pay slip takwa kilazi kimwana kilazi kiu ipe slip manye muno wezo obura ukaza kweza jevo muno no buta lakini muno ndase hivi yao kethia na wao wabuta we ona sia konge usuko ndo ina pay slip kwani we kwa kwende pay slip kana wendo mundu yani mundu ina biti yu nye yu a mondani na kwa butu yesa iwa na mbwa nienda kiwe kethela sinyo ne sio ka mondani ka famia malengo kyo ka thelo ketha ne bangi aye koyu ndio na tuelikana nya na kwambia omonte kana kwambia otoma ba ndio kwambia manza yo so engineering weza kwetha na mithenya ndio ile kana era tu ngendo manyona kwa ne ona wendi weza kwetha ni yo mandeta we osino itaye basio you no tu iwanda lakini you saa inyo embe yange wa mondani aye wegere numa we yani ngwa ngwetha no tharire ndio ya mondani you saa yo tiwe atumia alama atitaji yo masiokie mondani maya to pesa to yini alama atialilie na ngo ambere ne we yu mono takuwa kamwana takuwa na makaikwata mbeza ndio ya mondani aje ngwe kamebango hivi kamebango lakini ngi uonge jo ndera zo mande liweza kwela ningi niko tele kana ni utele sio manda we ndio yu kandera za tweke mwaka no tweke wote ni waambia miranza tu yu manjanga so kwata ukaza kwambia ndera zo tuna miranza tu you maybe aya no ambia kwata we anenge yu ya museo kukome kana tu iwane kwani kombe ndio we aye ndia ndo no ngene ni simbe sa na kino tutonyo kuji kwa umo yu ndambe ni miranza tu ino amiru tandatu bona kino tutonyo kwa ndwende ngumanza we yozumbe aye nina kuyanga ya mondani yesiwe ke atumia alama tena ti lazima mondani izune na thukumite no chetu idio mi isu tandatu yadala ingira tandatu mwakoma otuthumwete tu chamana no amba kwata we amba kwata we iki ya bitina man connection no kwata we chamana ni we kwani yu amba kwata we ni kana nonekana wakwata mbesa no change kana witho winde na sondo ngwesi kwisi mundu umesa ingina wakwata mbesa ikamubindwa no kweli no kwata mbesa ikawubindwa kethia na ntita umbenda wenda mundu ngibayanza kwa amba kwata we na amba mana we mwene wina imbesa wiitume ata lakini wena chakwe yunye kone zo benduka ugo mundu abenduka yuta aje kebedikila ni nacho kina kindu yunda na ilo benduka ngwacha kike kirondo mena lakini wena ndu wena zo anakuja oringe
Haya je. Mundu ume temwe responsible. Nenda namba kwa thima besa iwa kwa tai. No mbebe ya saluni, no eva nomba, no ko waleu. Anaimba nyemwene nga unyasi yakwa. Nambo manawe isi yakwa ya moito meanta. Kwani kwa ndo zikumuziko ambera janara. Musiko nesika angili tatu nya. Kwani kwa ziko kaza kwa renzo ezu azikonde kadhalika. Hai maisha kwa lama na ina bumata na maisha pata mamba tie. Wanu bota class je usikiria mundu mukangili tatu. Kila mwe kana kila yumo. After chuma ile ngili tatu. Anaona ndugu weza kwenda wewe kaluro roto professor na nguro no. Nenge itika nengu ande kwa mundu mete ngwai ready responsible. Ipo ndabia iwe lombe yowe. No ndu bota kusukiria. Na bado ndinesa okweke. Ndinesa uraja ngawasi yangwa. Nyumba ni kala yangilimba wesa ibanake. Ndo ile kureta klasi yo ukazuko na ile. Aje klasi uko we klasi bala wambele yake boko kisa kutheya. Oike pau. Klasi kie buyu, pau yundi amba kutheya nyi. Nundu ye nyimwe ninye ne kalite klasi ku. Nena ku ali ndo amba tanja yulu ketheya yu na kusuka no nesikwe na ngilinya. No ne kala nyumba ngidi 25. Ukeria maisha me yulu. Ngo klasi kila kwe kala wewe kayu. Kwa kwata mundu ngi. Nduweza kuizoke wakakekala nundu. Eka. Nyenye kai maisha makwambata na yulu. Maisha mautheya. Eka. Wayuka thawe mundu mana wethia ne bangi nyumba ya ngilimbao. Wayuta aku. Waitongelela isi si yulu kama nataka kala nyumba ngili 25. Ukethia nzine ngosikona ya ngilinya. Nengo ngi nambwe mau. Ne kunitha ne bakambwa jel withie. Maisha imasio. Mundu azubonze ngome wana tima thoku. Thino la wiboto umwe. Wembe icha kuchekeria achaku. Kuba banginya ngongaramika ne nyoka. Nenenge mundu ume ya wake ni mo. Ondo icha kukabia. Mundu ume wake ti kuija kebeti. Wayuno undu umbe ya undu aite wendu aumbe kata. Ndu aunde ti. Yena ngozobea. Na wengo na inenge thandu nyamba ya saluni wenzobe ata. No kila ndo yake nge yolo muno. Kila siku kiana ke yolo ona ika kila siku ini muno. Kana wekero kwenda bya uendelemia. Aya ndio kotelemia. Ndio kotelemia. Uni mobile. Paire tema baile. Na no banga oyiza go kwatai. Ukwijo imangale kwe na kongweto wingi. Ukweze kuda mondo azine mokanenza. When you responsible sia kuniko ba momba. Kala no bota ondo saluni nye yunye ndi ko mamba sia kangetwa saluni. Esu yewezekana. Na yuki lasi no wi chamba ta yuto mangili tatu kusuka twa ngilinya. Ai wamba dio nenge. Nenge na we mundu mendwa iro sobia mundu moka. Wamba dio ndo kwa na mondo mile. Ko ilombe ane manze we wenda na gwata mbeze iweze kwethia yu ono kambe wezi kwangilie kwa mitu. Ye lawe bwana akuyae nenda mundu ume we financial stable. Na manja mundu ume ngamwe ale ndake naka nenga. Na mwana na ngilitano ja saluni aka ngilitano ja saluni. Kata ku complain. Na mwana nyumbani alite kwa nyumbani alite kwa. Ama nye responsible sio mbenda umbe ya dini mbenda sia kwa mafuta ni. No kulia indi uloko utwa ujo kamware. Nenge mundu ume ndata mundu mukamo so we yite part of ko so we. You kada we mbe ya we tukuma we ani ni. No twa yo mana sokoni mana makaye mowa makana angekana no wisi mana angekanu. Aina ningi na nonye ngwarabe ninyi na ile ngwarabe kazi kilango lakini wewe wembea yu ukaambia nenda komi nenda mbao kuone ta lazima ai ati lazima nenge mnuka okay mundu wakwe ndo mande ambia sasa luni angolele siana ni mwene ngilinya pai ku complain wambe yombea haisu kama siko angili haye no ende ati bo wakala mwene wambe yende siko kama siko angili tatu we ndo ndesi andini kuwekela wande biwana to ikaijo kilango warabe wana nduka ndao ketu keza yani no need to kese lakini under certain circumstances ai no we no be ondonge be ondo na muno nakuya hii kundu kutwa ela wana kwa nenda mundu financial stable kutwa mundu mukawe mbesa amundu ume amwoneja kana wina mbesa mundu umonde sa withi anota yo mwite nanye ndiye ndakala ko niete mundu ume ndiye ndakala ko nekwite ko nyo ndani kala niete mundu muka mundu ume na nengi na iwe walite ya mundu muka ndu kwana ne kala tangotwa ite wewe nani kala niete mundu muka nengi tukutuko twana ko kusubia mundu muka ukethia mundu muka akiwa nakwe chachao wiri baya nzake naona mundu ume yukatha we nenga ngilinya sausu Kona mundu ume ono nenga ngilinde mwitikela nondo inese muse wakwa nenga ngilinya. Na nguti kutumeka naye yuithia kutumeka naye. Ene kalana mona usu lakini mona usu nuna mbendesia. Mundu ni usu ni mundu wakuya mashambani na kwa ni mundu wa tauni. Nondo na mundu ume usu nde financially stable. Mundu wimwe yanga ya kusuka tito kuelewa ona ngili tatu si mbesa bingi. Wimwe ya usuka wa ngili tatu yona ye. Mundu si wimwe ya haive nomba ya ngilimbao ona isu si mbesa mbingi. Yani ona wa muisia nde notonya ta banini. Ona wa muisia ngo ila ikete.
sina mbendesya wamwene nde na mbesa mundu ucio akambia nive rent nye yu mundu mukanye ni mundu akwijive ya rent yani wona ndena siningi ono muto no ya mundu kino paundi ona twaranya kwenda nyane nake muto twena wethia none thia muto twembiane musomu indi bandu ba kwa responsibility we are responsible mundu ucio agenda musukithi wa 5,000 na akawa musicane mundu muku uronya musukithi umubieba mundu ucio kilazi kilo kugotolia nemwa nyene ka angro farming tendula tende yoyu na kewe enda meita alame yoyu nye bo ndienda ndinona beno tedio we kilo wako lichasadia kabisa ama bika bandu wethi anotame ukita kukongania mwalimu niwe yasi akamurembo gena pata mbesa na ketunga nikasomu lakini bandu wako was responsibility kiasi responsible kuno takukongania na ke faith akamen class yake titakatopoa mundu we mwalimu indi tukamanenga ebuso yingi mokengale kwenu nikienda matatethie ethia nunu nikiati kutata ethia ni kuthia nayo na osimu wekia pini yaima ikia piuka aindi wenda kukwata ebuso yako kangale kwe sibu ikione chauka na TV ne yaku nukuona namba ya simu paloto maavisa waku nikienda tuonenge ebuso yako ikwatia mpenzi kawini asia bye bye na nimwendete sana we ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na yaima uyeke apiuk tutumie bisa waku WhatsApp namba ne noti muonza ile muonza inya ile itatu kenda inya thandatu tunenge mwanya wa kwikwatia mbenzi kutata evia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni mbenzi